Die tyd het aangebreek dat ons by MASH aansluit. Things are definitely not running smoothly at the 4077th, where everyone is dead tired. In die tweede episode van ons reeks Masada, Sondag aand net na 9, probeer Elsa om Silva te oortuig om tot 'n vredesooreenkoms te kom. We want our freedom back. We want our country back. Back? When was it ever yours? It's always belonged to somebody. Babylon, Egypt, for 1,000 years it's been a recognized war trophy. A costly one. Yes, a curse to every army that tried to occupy it. Well, there's a new possibility for you. For Rome. Rid yourself of that curse. Get to the point. Give us 1 tax-free year, beginning now. Let us use the money to feed the people and rebuild the temple so that they may have a center to their lives again. Next. If your emperor insists on ruling Israel, let him rule it as Rome used to in the days of Herod, through a governor who is a Jew. Next. Let this governor form and maintain an army made up of Jews so that the legion can go home, so that after a time this country can assume the status of an ally and not a slave. You have dreams. You know what I say makes perfect sense. Will you take the terms back with you? Moenie die tweede episode van Masada, Sondag aand net na 9 op 4 misloop nie. In a minute or two, our movie I Confess with Montgomery Clift, Ann Baxter and Carl Malden. It's the story of a prominent lawyer who's murdered and that of a priest whose lips are sealed by the sanctity of the confessional. Maar as dinge verder begin skeefloop, dans die poppe sommer behoorlik. Môre aand begin die eerste episode van 'n nuwe oorgeklankte reeks, Die Goue Skoene, wat draai om die lewe van Katja, 'n balletdanseres wat in New York woonagtig is. Moet ek aftree? Ophou dans? Ek is nog nie oud genoeg daarvoor nie. Is ek? Ek is dan nog nie oud nie, maestro. Al eerlik gesê, jou optrede en jou gedrag laat jou in die jongste tyd baie ouer lyk as jou 45 jaar. 41. Hoe oud sê jy? 41. Jy kan my nie in die bos lei nie. Toe ek in Wene kon werk destyds, by die Staatsopera, dit was net na die oorlog. Hoe oud was jy geweest toe jou vriend Grisha jou die eerste keer aan my voorgestel het? 10. Het sy al voorheen danslesse gehad? Nee. Ja, ek het. En sê my, wie het vir jou klas gegee? Caprin. Ek ken die kerel. Beslis nog nooit van hom gehoor nie. Hier staan hy, Grisha Caprin. Kom wys my dan eers wat jy geleer het by jou maestro, Caprin. Die Goue Skoene môre aand om 26 minute oor 10 met 'n koppeluitsending in Duits oor streekradio. Daarna begin ek met 'n splinternuwe reeks getitel Madame SOS. When an ex-cabaret star tries to be a detective, it can only create hilarious situations. Hier op 4 is daar tekplesier. It's Kentucky Fried Chicken, Triple T. 6 pieces of tasty chicken and a liter of cola for only $6.95 extra fee. Plus a large serve of tasty new spicy rice free. 1, 2, 3. It's the Triple T offer with new spicy rice free. Ons vestig graag die aandag op 'n spesiale opvoedkundige program wat eerskomende Sondag op TV2 en 3 uitgesaai word. The final chapter deals with the devastating effects of radiation on the human body. Die program het 'n Engelse klankbaan en word om 5 voor 3 uitgesaai.